ایرو هیوا سورا کرد لقام شلوی 1100 سپتین خوارنه لکوچبرین جعفرین و شهبایه لقام شلوی بلافگرن لاستادیوما دوازده آدار پیکات تاخا کورنیش و کومینن پیوگریدایی هر وها دبستانا حسین عبدالله کو بدهان مالباتین کوچبر لیدمینن گرت ناواخواه هجای گوتنه یک و افعالیکاری جخلکی کرکوک باشور کردستانی هاتنه و جبو بلافگرنا لکوچبران رادستی هیواسور آ کرد هاتنه گرن. اما كي واسوري كرد يروم في اليكاريه بلد كن قال مي بنابر بونه شهبا وعفرين شيخ مقصود شخوا اليكاري قال مي كركوك هاتي كوم كرن دريا دزغها خيرخوازي كركوك ام سباسيا واجد كن افوير مالبات مي بنابر ايدنا مالات به بلاف كرن يرو دورا تاخا كورنيشه دورا 1100 مالينر غوري مجلس آگاهي دايمه ام يرو روانا بلا بكن وحتى شاروجا اف اليكاري بردوام به چه کسی ند بستانه دنا مالاده و اف اليكاري بگيوانه